салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро тамошо доред. имрӯз 23 июн ва ман Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз. толибон ба марзи Тоҷикистон расиданд. оё пешрафти онҳоро касе мутаваққиф хоҳад кард? онҳо ақида доранд ки хориҷиёнро шикаст додаанд ва акнун навбати нирӯҳои афғон расидааст. вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон таҳкими мубориза бо терроризмро баррасӣ намуданд. масъулияти шаҳрвандон, ҷомеаи шаҳрвандиро дар ин навбат бояд ки ҳамоҳанг созад, палан бардорад. ва мақомоти тоҷик бо гузашти тақрибан 2 моҳ аз муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистон хисороти молӣ дар шимоли кишварро ҳисоб карданд. ба дасти толибон гузаштани чанд минтақаи ҳам марзи Тоҷикистон ва ҳам 2 гузаргоҳи асосии марзӣ ва ақибнишинии беш аз 100 сарбози афғон ба қаламрави Тоҷикистон рӯзи 22 июн воқеияти наверо дар равобити миёни Тоҷикистону Афғонистон пеш овард. дирӯз Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ваз дар сарҳад бо Афғонистонро мураккаб номида гуфт 134 сарбози афғон ба муқовимат бо толибон тоб наоварда маҷбур шуданд сарҳади давлатиро убур карда ба самти Тоҷикистон фирор намоянд. ин дар ҳоле аст ки мақомоти расмӣ чанде пеш аз эҳтимоли вуруди паноҳандагони афғон ҳушдор дода буданд. ҳоло аз ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод таҳаввулоти ахир дар марзро мепурсам ки ҳамроҳи ман дар студия қарор дорад. бифармоед. خبرنگاران رادیو آزادی از مرز تاجیکستان و افغانستان میگویند حالا روا از طریق پل 5 پایان و گذشتن به گذرگاه شیرخان بندر منع شده است. طالبان روز پیشتر این گذرگاه را گرفتند. ساکنان روستاهای نزدیک مرزی تاجیکستان گفتند صبح 22 ایون صدای تیراندازی شدید را میشنیدند. بیش از 100 سرباز افغان که در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به خاک تاجیکستان گذاشتند بعد یک روز به دوشنبه آورده شدند. بنابر اطلاع دریافته انتظار می رود آنها را به کابل برگردانند. خب منبع‌ها و رسانه‌ها میگویند 2 گذرگاه مرزی از جمله کوکول که مقابل نویه فرخورز نیز به دست طالبان گذاشتند و در این نویه‌های منطقه کلوب وضع چگونه است؟ ببینید حوادث افغانستان الحال به وضع در ناحیه‌های همدانی و فرخار تاثیر آشکاری نکردند. این گوشه‌های تاجیکستان از ولایت تخار افغانستان رود 5 جدا می‌کند. مقامات میگویند در رابطه با وضع آمادگی خاصی گرفته نشده است. در صحبت با رادیو آزادی بازار علی آدین‌زاده رئیس ناحیه مرزی همدانی گفت مرز جمهوری تاجیکستان آرام است و معلومات انیق‌تر را کمیته سرحدات می‌داند. اما ساکنان تاجیکستان میگویند که آنها شبانگاهان صدای تیراندازی‌ها را می‌شنوند. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که 134 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان گذاشتند. در بیانیه رسمی آمده است یکی از سربازان افغان کشته شده است و 4 نفر دیگرشون زخمی هستند. منابع رادیو آزادی میگن که زخمیان در شفاخانه ناحیه جیهون معالجه میشوند. خبرنگاران ما یعنی خبرنگاران رادیو آزادی کوشش دارند با سربازان زخمی هم صحبت شوند ولی مقامات شفاخانه ناحیه به آنها اجازت نداده است و خودداری کرده است. ولی صرف نظر از این همه اخبار آرام کننده به نظر می رسد که جمهوری به وضعیت نو آماده می شود. خبرگزاری نوشتند که رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضوف گفته است که این استان می تواند تا 10,000 پناهنده افغان را قبول کند. نه؟ بله، یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان از وضع افغانستان و تاثیر احتمالی آن به تاجیکستان نگرانی کرده است و گفته فیضوف گروه‌های تندرو اکثر منطقه‌های سرحدی را تحت تصرف قرار داده و اینفراستراکچورهای کشور همسایه خسارات مالی و جانی وارد نمودند. وضعیت ناامن در کشور هممرز افغانستان ما را هشدار میدهد که ثبات داخلی را تامین نماییم. در حالتهای احتمالی خللدار ساختن مرز دولتی بهر محافظت خاک مقدس کشور ایستادگی نموده عکس العمل جوابی را از خود نشان دهیم گفته است رئیس ولایت بدخشان. و هفته گذشته یادگار فیضوف در جلسه گفت که محصولات نیاز اول را در این ولایت باید ذخیره کنند و برای قبول پناهندگان احتمالی آمادگی گیرند. به گفته او ساکنان با مرزبانان برای حفظ سرحد کمک میکنند و دعوت کرده است که برای حفظ مرز باید همه در حالت آماده باش قرار داشته باشند. بله، تشکر برای صحبت. وضع امنیتی افغانستان پس از اعلان خروج نظامیان آمریکا بعد از 20 سال حضور در این کشور بدتر شده است و گفت و شنودهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان هنوز نتیجه نداده است.
تحولات و پیشرفت طالبان مایه نگرانی جامعه جهانی شده. این مسئله در شورای امنیتی سازمان ملل متحد نیز بررسی گردید. هنوز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به پایان نرسیده. طالبان به حمله و خونریزی سر کردند و کشور دیگر باره به گرداب جنگ و مناقشه رفت. همه این مسائل و جنگ در همسایه کشور تاجیکستان روز جمعه در ملاقات پرزیدنت آمریکا و همتای افغان او در واشنگتن بررسی می شود. جزئیات در گزارش طاهری سفر. صدای تیراندازی در ولایت کندوز افغانستان و نه چندان دور از مرز تاجیکستان به گوش تاجیکان هم میرسد. وضع در کندوز بسیار بد است. شفاخانه پر از بیماران و زخمیان است. پیشرفت طالبان در زمان است که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان ادامه دارد و ماه سپتامبر پایان می‌یابد. طالبان تا کنون 60 ناحیه را گرفتند. همین مسئله روز سه‌شنبه در شورای امنیتی سازمان ملل بررسی شد. اکثر ناحیه‌های اشغال شده مرکزهای ولایت‌ها را محاصره می‌کنند. تخمین همین است که طالبان بعد ترک تمام نیروهای خارجی سعی می‌کنند مرکزهای ولایت‌ها را بگیرند. در این مصاحبه امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان میگوید با رفتن نیروهای آمریکا باوری طالبان به خودشان زیاد شده است. آنها عقیده دارند که خارجیان را شکست دادند و اکنون نوبت نیروهای افغان رسیده است. یک مانع برای آمریکا پس میز مذاکرات آوردن طالبان است. همین مسئله را رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه با همتای افغانش اشرف غنی و رئیس شورای عالی صلح افغانستان عبدالله بررسی می‌کند. جزئیات را جیمز ساکی سخنگوی کاخ سفید شرح داد. شیوه‌های همکاری‌ها بررسی می‌شوند تا دیگر باره افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی که به سرزمین آمریکا تهدید می‌کنند مبدل نشوند. رونالد نیومن سفیر سابق آمریکا در کابل میگوید ملاقات روز جمعه رمزی ولی مهم است. همراه آمدن دکتر عبدالله و رئیس جمهور غنی مهم است. به عقیده من این یک علامت مهم و روشن وحدت است که کابل به آن سخت احتیاج دارد. امریکا که بعد از جنگ 20 ساله نیروهایش را از افغانستان میبرد به این کشور 226 میلیون دلار دیگر کمک بشری میرساند. به گفته سازمان ملل 18 میلیون نفر در این کشور محتاج و 5 میلیون کسی دیگر بیجا شدند. شما اخبار آزادی را تماشا دارید. امروز وکیلان پارلمان تاجیکستان به طرفداری از قانون آواز دادند که مبارزه با تروریسم را تقویت می‌بخشد. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال گذشته 10 نفر را با اتهام تروریسم و افراطگرایی دستگیر کردند، ولی سازمان‌های بین‌المللی بارها گفتند که مقامات تاجیک با سوء استفاده از مبارزه با تروریسم دیگراندشان را سرکوب می‌کنند. شالوی عبدالله موضوع را ادامه می‌دهد. راه و اصولهای برطرف نمودن عاقبت‌های عمل تروریستی را با مقصد تامین بخطری شخص، جمعیت و دولت، حفظ صاحب اختیاری، تمامیت ارضی و امنیت جمهوری تاجیکستان معین می‌نماید. وکیلان تاجیک ضمن یک جلسه طرح قانون درباره مقاومت با تروریسم را اصلاح کردند و گفتند هدف از آن تقویت مبارزه با این ظاهرات خطرناک در کشور است. با اصلاح این قانون دادستانی کل و اگنتی مبارزه با مواد نشاور نیز به شمار نهادهای مبارزه کننده با تروریسم شامل شدند. قانون عمل کننده عموما گیریم پرکاتورای گنرالی وکالت‌های معین رو در این هم داشت، ولی در قانون اون همچون سوبیکتی به واسطه با تروریسم مقاومت کننده پیش بینی نشده بود. حالا باشد این مقامات وارد شد وکالتش به واسطه نشون داده شد، عموما تمام وکالت‌های مقامات دولتی در این سب مشخص شدند. وزارت امور داخلی گفته است که تنها در سال گذشته 271 نفر را با اتهام تروریسم و افراطگرایی بازداشت کردند.
мақомот мегӯянд терроризм аз роҳҳои муосир аз ҷумла фазои иттилоотӣ бештар паҳн мешавад ва барои ҳамин ҳам роҳҳои нави мубориза бо онро бояд ба роҳ монд. масъулияти шаҳрвандон ҷомеаи шаҳрвандиро дар ин навбард бояд ки ҳамоҳанг созад баланд бардорад то ин ки натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оянд. ҳукумати тоҷикистон ҳамзамон барои он бисёр танқид мешунавад ки бо баҳонаи мубориза бо терроризм дигарандешон ва озодиҳои бунёдии инсонро маҳдуд мекунад. созмони милал ҳам гуфтааст ки ҳаққи қонунии ҳукумати тоҷикистон аст ки бо терроризм мубориза барад, аммо дар ин миён набояд ҳуқуқу озодиҳои мардумро қурбон кунад. меравем ба шимоли тоҷикистон. дар ду ноҳияи зарардида аз муноқиша дар марзи тоҷикистону қирғизистон мардум ба таъмиру барқарорсозии хонаҳояшон идома медиҳанд ки баъзеашон сӯхтаанд ё нима вайрон шуданд. мақомот ҳам гуфтанд ки дар ин ҷанг хонаҳои мардум ва иншооти давлатӣ чӣ қадар зарар дидаанд ва барои барқарории ин ҳама тақрибан $1 миллион зарур аст. фарзон муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. бо гузашти тақрибан 2 моҳ аз муноқишаи мусаллаҳона дар марзи тоҷикистону қирғизистон хисороти молӣ дар шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маълум шудааст. ситоди махсус аз кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ ва дигар мақомоти зиддахли тоҷикистон дар пайи таҳқиқ ҳаҷми зарари расида аз муқовимати низомии марзӣ дар рӯзҳои 28 ва 29 апрелро муайян намуданд. маблағи хисороти ду ноҳияи ҳаммарз дар шимоли кишварро ҳудуди 12 миллион сомонӣ муодили бештар аз $1 миллион амрикоӣ ҳисоб карданд. ба гуфтаи масъулон ва сокинони деҳаҳои марзии шаҳри Исфара асосан бошандагони ду деҳаи ҷамоати Чоркӯ, Хоҷаи Аъло ва Сомониён зарари бештар диданд. ҳудуди 20 ҳавлӣ бо хонаҳояш пурра тахриб шуда, чандин хонаву хоҷагии дигар қисман зарар дидааст. раҷаббой аҳмадзода раиси вилояти суғ рӯзи 5 май ба бозсозии хонаҳои вайроншудаи сокинон дастур дода ва дар суҳбат бо расонаҳо гуфта буд ки хисороти мардуми зарардидаро пурра барқарор хоҳанд кард. аз ҳукумати вилоят ба радиои озодӣ гуфтанд ки ба зудӣ хонаҳоро ба истиқоматкунандагон хоҳанд супорид. дар ҷамоати овчиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои ду ошонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 71 асосан зарар дида ва тирезаву мизу курсиҳояш шикаста буданд. ҳавлиҳои сокинон нисбатан кам хисорот дидаанд. рӯзи 28-29 апрели имсол баҳси сокинони ду ҷониб дар марз ба муноқишаи мусаллаҳона печид. аз ду ҷониб беш аз 50 нафар кушта ва зиёда аз 200 нафар маҷрӯҳ шуданд. мақомоти ду кишвар ҳамдигарро дар оғози муноқиша айбдор карданд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. падари Бахтовар Ҷумаев, якумии муҳоҷирони тоҷик дар Русия мегӯяд, кормандони раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ӯро дар бобати тақсими футболкаҳо бо акси Иззат Амон дар Москав бозпурсӣ карданд. намояндагони ин ниҳод дар тамосҳои ба такрори радиои Озодӣ ин маълумотро тасдиқ ё рад накарданд ва аз ҳама гуна суҳбат дар ин бобат худдорӣ варзиданд. Умрибой Ҷумаев, падари 64-солаи Бахтовар Ҷумаев мегӯяд, мақомоти интизомӣ писари ӯ Бахтовар Ҷумаевро ба он муттаҳам мекунанд ки футболкаҳоеро бо акси Иззат Амон дар назди масҷиди ҷомеи Москав дар хиёбони Мир тақсим кардааст ва гӯё дар натиҷаи ин 200 муҳоҷири тоҷик аз Русия ихроҷ карда шуданд. худи Бахтовар Ҷумаев ин иддаоро беасос мехонад. барномаи ахбори озодиро инҷо ба поён мебарам. ташаккур аз ҳар яки шумо азизон ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед. чун ҳамеша хабару гузоришҳоро дар вебсайти мо метавонед пайдо кунед. ёдатон наравад ки фардо ҳамаи шуморо дар ҳамин вақт бо хабарҳои тоза мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.